Emhlabeni lapho ngiphuma khona bayafisa ukwazi ukuthi ngihamba kanjani. Emhlabeni abazali bami bayafisa ukwazi ukuthi ngihamba kanjani. Phinda ubhale Kofi ngabe sengiyabhala la kusendaweni yabafile abantu bayaguquguquka abakuthola ukuphumula ngangena khona kwashwaqa inwele bathi ufunani wena la ngoba kuseHidesi abantu abaphilayo abangeni la ngathi ngizobuza nini ukuthi nabulawa yini ngifuna ukuhamba kahle emhlabeni yabamba ikhanda indoda yathi Nkosi yami mina ngabulawa ifandulela kashiya umfazi nezingane emumva ngakho buyele emhlabeni utshela abantu ukuthi ukuthandana nomuntu oyedwa akusilona ihlazo kunalokho izinsuku zakho zokuphila ziya ngokuba zinde la kuseHidesi khona ngidonsa ngemumva ngithi yena ubani loyo wathi imcofa uthintile umphetho wengubo yakho ngifuna ukukutshela ukuthi mina ngabulawa yini mina ngabulawa uthando ngasuke ngaxabana nomndeni wami kanye nabafowethu mhla ngithola intombi ngangiyithanda kakhulu kwabanzima ukwamkela noma isingishiya amathuna iyona ndawo engangibona ngifanele mina ngakho buyele emhlabeni utshela abantu ukuthi mabengena othandweni bethande ngenhliziyo izingqondo izokwazi ukucabanga ibatshele uma sebethanda mawala la kuseHidesi. Ngibona umama omdala eza ngakini ngithi khuluma umuntu omdala wena wabulawa yini wathi mntanami mina ngafa kahle nje izinsuku zami zokuphila kwasekuphele zona akungiphatha kabi ukuthi ngangishadile kodwa uma ungangibuza ukuthi umyeni wami uthanda muphi umbala ngeke ngikutshele ngoba ngangenze ngathi emshadweni yonke into nje ingami ngangihlula ukumbona noma esegula ngiqhuba inkani ngithi uyazenzisa lo akafuni ukuyosebenza ngidlala ngesiaram senkosi bandla uDlamini ngakho buyele emhlabeni utshela abantu ukuthi umshado uyafana nomsebenzi mawuhlula ukuhlonipha na uyaphela la kuseHidesi. Ngilinda ukwahlulelwa lana ngiseHidesi ngilinda ukwahlulelwa ngilinda ukwahlulelwa nami kwashisa ngajuluka ngaphumela eminyango ngithi ngiyoshawa umoya eHidesi ngoba inkinga zabantu ziyaxaka sidinga bona abanikazi sakhala isipoki sakusona sifuna ukubuyela emhlabeni sithi sezomunye exoxa ngeenkinga zakhe sase siyabona ukuthi sona sazibulalela mahala kunabantu abahlupheka ngokujulile la ngaphandle ngathi isinqumo sokuzibulala akubi isinqumo sokugcina nje empilweni ongasithatha ngoba ezinye inkinga ayidingi ukuxazululwa abantu zixazululwa ukuhamba kwesikhathi la kuseHidesi. Engidonsa ngengalo omunye ngibhekisa ikhanda lami phansi ethi buke emhlabeni awungikhombisa yedwa nje ophilayo ngithi hayi umfuna kanjani ophilayo kwabafileyo phela emhlabeni sekuyafana naseHidesi omunye ucela umfundisi ukuthi ambeke izandla uyaxakeka meyigula kakhulu emva komkhuleko ngoba ngazi ukuthi ukucela kanjani ukuphila empini ofile awushwele simakade Hidesi ifike kanjani la emhlabeni phinda ubhale futhi Kofi ngabe sengiyabhala. Ngiyafisa ukuphindela emuva ngixwayisa abantu kule ndawo engikuyo manje akulula neze ngisemlindweni ngilinda ukwahlulelwa ngisemlindweni ngilinda ukwahlulelwa ngisemlindweni ngilinda ukwahlulelwa bayakhala abantu abami emumva bafisa ukwazi ukuthi ubaba wahamba kanjani kuleso sikhathi akulula neze ngisemlindweni ngilinda ukwahlulelwa